Langa lokugcina Mnguni ngila khona ke singathi kumbe bantu lababhekekile bathi igaba letine Mnguni. Kuqala abantu lababhekekile ngalelanga lesikhombisa lekugcina lemhlaba. Ngilembali eMaswati ngoba langa layo kufanele iphume iphelele yonke siyayikhuthatha ukuthi iphume siyawabonga nemakhosi. Ukuthi awu emakhosi ethu saphiwa ngumveli Nqandi enda konke lokusemandleni ukuthi bantwana beMaswati. Bathi gqabhe kuthi baye emkhosini yabalungiselela bahamba ngetimotolo balala emathendeni lamahle bageza nakumashawa ngathi ishawa ngesilungu siswati yini kathi bebageze emifuleni into lenhle leyo siyayidumisa kokuqala kuba ngilembali kwesibili kuba sive seMaswati sonke siphelele lapha kwesithathu naku lo bese kuyehluka ke lokho kade kungendeki katheni kwesithathu kuba divakashi letibuya kulamanye emave divakashi tibuya kulamanye emave lokusho ukuthi diyabona ukuthi hawu kangwane kunento lenhle kambe sesaba netindlela zokuxhumana manje tabo nikubita ngani ngoba social media lo kuleni kwendaba sekudla zokuxhumana indlela zokuxhumana uthola ukuthi lento seyisakadwe emhlaba wonke ngilo nalo nakahleli nje lekhaya kube eMelika noma kuphi la khona ubeke imali ukuthi ha nakuthi inyanga yengqi ngalesikithi yengqi bona bayibita ngAugust awuvele ndawo thenga lithikithi lendiza ngihambe ngiyele ngiyobukela umhlanga ugqwala ke abantu lapha ke lapha kugqwala kube kuhle Mnguni shothi ngilabachanga kulamanye emave lesithathu la besine ke semakhosi ngoba phela nekhana kunemsebenzi lapho ngekho batali awu lo msebenzi akwabusiseki emakhosi ke angibona abatali bethu lesabanikedwa ngilongabonwa ngamehlo lohlala ngeshema zona kusho ukuthi umkhosi wemhlanga awusesinje ukuthi wembali eMaswati kuphela kodwa sowukhangisa live leMaswati mhlaba wonke kangangoba nelive seliyazuza kutemnotho ngoba nje nefika lo yokunene ugibela leyo ndiza yakho uyehla lapha esikhumulweni setindiza uboleka imoto uyabhadala wetha petrol even uyabhadala ulale hotel uyabhadala nabo baningi sho silive seliyazuza kutemnotho sho silive liyembili lihamba nemasiko alo nemakhosi alo phindze liyazuza futhi kutemnotho ngakho siyawabonga emakhosi bayethu nophakathi Mabukisi Foundation lwadi nebuve ingcebo.